unyaka ka50 bazalwane. Sikhona bazalwane. Sathi ngonyaka ka50 kuIsrayeli bekuba unyaka wokuphumula. Sakhuluma ngejubhili lamajubhili. Angithi bekunejubhili kwaIsrayeli. Sathi ke sekhona ijubhili lamajubhili bazalwane. Lelo jubhili elubani bazalwane elinguJesu Kristu waseNazaretha. Sikhona egameni likaJesu. Sathi ke uma ngabe sekufike unyaka ka50 bekuba unyaka wokuphumula, unyaka wokuresta bazalwane. Once lafika ijubhili phezukwempilo yakho noma bekade unemithwalo engakanani ufika bese wenza njani bazalwane uyaphumula. That's why athi encwadini kaMatthew wozani kimi nonke enikhatheleyo nenisindwayo mina ngizokwenza njani bazalwane ngizoniphumuza. Umuntu ophumuza abantu bangcwele uJesu. Isonto alinamandla wokuphumuza umuntu, umfundisi akanamandla wokuphumuza umuntu, kodwa umuntu onamandla wokuphumuza umuntu bazalwane uJesu. You must make sure ukuthi noma ukhona ula ebandleni uyendlula kithi, uyendlula kubhishopi, kodwa uye kuphi bazalwane? Uye kuJesu bazalwane. Uyena onamandla wokuphumuza ini bazalwane impilo yakho. Yes Lord. Sikhona bazalwane egameni likaJesu. Sathi number 2 sathi ijubhili bekunyaka wokuyekela bazalwane. Yes Lord. Hallelujah. Amen. Sathi uma ngabe sekufike ijubhili phezukwempilo yakho izinto siyayekelwa bazalwane. Uyekela izinto boyithanda athi uPaul konke okwakade kuyinzuzo kimi ngakushaya indiva athi ngenxa yobukhulu bokwazana naye athi impela ngikushaya izibi. Kwenze njani Paula kufike ijubhili lamajubhili elikwazi ukuyekisa umuntu izinto? Hallelujah. Yes Jesus. Amen. Uma kufike ijubhili eluJesu phezukwempilo yakho izinto ziyayekelwa bazalwane. Amen. Kunezinto abantu abazenzayo ezinye iphambene nentando kaNkulunkulu, kodwa once kwafika ijubhili siyayekelwa bazalwane. Hallelujah. Sikhona egameni likaJesu. Hayi siyayekelwa. Ezinye isala phansi bazalwane makufike ijubhili. Ama boyfriend nama girlfriend asala phansi ziyayekelwa. Inefu zisala phansi bazalwane ziyayekelwa. Kwenze njani bazalwane kufike ijubhili? Amanga nenhlebo kuyayekelwa bazalwane. Uma ngabe kufike ijubhili bazalwane ifike kumuntu oyisangoma ikhwama zisala phansi bazalwane. Uma ngabe kufike ijubhili ifike kumuntu oyinyaka bazalwane ikhwama zenyaka bazalwane zisala phansi bangcwele bamangala abantu ukuthi kwenzakaleni kunejubhili namajubhili alifikile phezu kwakhe izinto zonke ziyayekelwa bazalwane. Hallelujah. Yes Jesus. Angiphinde bazalwane. Ziyayekelwa izinto uma ngabe sekufikwe ijubhili. Awukwazi ukukhonza uJesu nezinto, ukhonza uJesu nabanye uNkulunkulu uhlanganise nje bazalwane wenza isijabane kunento engenzakalanga empilweni yakho bangcwele. Ijubhili akafiki bazalwane, vumela ijubhili lifike phezukwempilo yakho uzokwazi ukuyekela izinto. Hayi ziyayekelwa bazalwane, ziyayekelwa nje. Uphile nje impilo engcwele una emhlabeni bazalwane. Oh hallelujah. Amen. Amen. Iyaphileka impilo engcwele uma ngabe sekufike uJesu empilweni yomuntu. Ngithi mina usizwela
wena bazalwane. Lempilo engcwele iphilwa nguwe. Lempilo yokuthokozisa uNkulunkulu iphilwa nguwe bazalwane. Kwenzakaleni empilweni yakho kufike ijubhili lamajubhili egameni likaJesu. Hallelujah. Yes Lord. Yes Jesus. Hallelujah. Sathi number 3. Unyaka wejubhili bekuba unyaka ongcwele bazalwane. That it's holy. Unyaka ongcwele. Makufika ijubhili empilweni yomuntu obangcwele. Makufika ijubhili empilweni yomuntu nekhaya lakhe libangcwele. Nezenzo zakhe zibangcwele bazalwane. Hallelujah. Kufike ijubhili phezu kwempilo yakhe. Sathi number 4. Unyaka wejubhili bekunyaka wokubuyisana bazalwane. Noma ngabe boxabene nabanye abantu but kwafika ijubhili bazalwane likunikeza amandla lokwazi ukuyobuyisana nabantu ongasakhulumi nabo, ukuyobuyisana nabazalwane ongasezwani nabo. Kodwa ngenxa ukuthi ijubhili lifikile empilweni yakho uyakwazi bazalwane ukwenza njani ukubuyisana bazalwane. Ngathi number 5, uma ngabe sekufike ijubhili bazalwane kufika unyaka wokubuyiselwa kwezinto. Kunezinto ezibuyiswayo bazalwane. Sikhona egameni likaJesu. Kunezinto zakho ezikulahlekele, kunezinto zakho isitha esintshontshile, kodwa kwafika ijubhili bazalwane izinto zakho uyabuyiselwa zona bazalwane. Lithi iBhayibheli ngenyela amalanga uSamsoni walahlekelwa ngamandla bangcwele, kodwa lithi iBhayibheli ke wakhuleka kuNkulunkulu wathi ake ungikhumbule kube kanye maqede amandla akhe abuyiselwe bangcwele. Uma ngabe kufike ijubhili bazalwane izinto zakho bozizwa ziyabuyiselwa. Ubuyiselwa amandla okuqala mama umdluli, ubuyiselwe uthando lokuqala mama umdluli, ubuyiselwe indlela bokhonza ngayo uNkulunkulu, uziswele wena ngoba izinto zakho sezibuyiselwe bazalwane. Unyaka wokubuyiselwa kwezinto bazalwane. Jesu. Kuyenze komunye ahamba sayihudula. Kuyenze komunye ahamba akhonze uNkulunkulu athi sengenzela abazalwane. Kodwa kafika ijubhili bazalwane ziyabuyiselwa izinto bazalwane. Ngathi number 6 bazalwane. Ngathi unyaka wejubhili bazalwane unyaka woku-eraswa zonke izikwelede zakho. Ngayithanda ke le bazalwane. Hallelujah. Ngithi ke ngonyaka wejubhili bekuba unyaka woku-eraswa zonke izikwelede zakho. Amacala akho bowathola asabhadaliwe bazalwane. Hayi kwenzakaleni kufike ijubhili bazalwane. Zonke izikwelede zakho ozenzile boyithola sezivalekile, sezisealed bazalwane. That's why uIsrayeli bekade alithokozela lo nyaka wejubhili bofika kanye empilweni yomuntu bazalwane. Amacala womuntu bazalwane abe sealed egameni likaJesu. Jesu uhambe emhlabeni ungasamkweledi usathi hey man, uhambe emhlabeni ungasayikweledi inyaka, ungasamkweledi usathane, uhambe emhlabeni izono zakho zithethelelwe bazalwane. Thank you Jesus. Hallelujah. Icala lakho selibhadaliwe. Hawu Jesu. Sikhona egameni likaJesu. Ngathi number 8 ngathi unyaka wejubhili unyaka wecilongo bazalwane. Bekuthi uma ngabe kufika lowo nyaka ke bazalwane bese kubethwa amacilongo, kuthathwa amacilongo bazalwane ayabethwa
Why kubethwa amacilongo? Because iJubili selifikile. Umuntu ofikelwe iJubili bazalwane abengakhona ukuhlala athule nje bazalwane, kodwa abethatha icilongo aphume ayoshaya ngaphandle athi selifikile iJubili, sofikile unyaka wokuphumula. Wonke amasindwayo abeze kuJesu, aphuma ngene komakhelwane ashaya icilongo ayeyitradini bazalwane, amamazene ukuthi unyaka wokuphumula. Yes, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hey Nkosi yami, Jesus. Oh, luphi lolo hlobo? hey, Jesus. Luphi lolo hlobo oluzophuma lugcwala itradi? Luphi lolo hlobo oluzomemezela ey'kolweni ukuthi uJesu khona, uJesu uyasindisa? Luphi lolo hlobo oluzomemezela emisebenzini abantu bayibulela phambi kwakho enukhona uphethe impendulo, abantu bakhuluma amahlazo nawe uzobalekelela? Kodwa uyayazi impendulo ukuthi uJesu khona uyakwazi ukusiza umuntu egameni likaJesu. Unyaka wokuthatha icilongo, ngithi mina kuyomenyezela. Bishop, ngizwile inkonzo bozenza bathi bothatha icilongo uyomemezela emgwaqweni, uyomemezela ey'tradini zaseBarcelona ukuthi nangu uJesu khona, nangu uJesu uyasindisa. Ungabe usesibulala nalamaphilisi ohlose ukwaphuza kubekanye bese uyafa ungasawaphuzi, ukhona uJesu. Batshele kahle ukuthi akanandaba, akabheka isimo somuntu, akanandaba ukuthi wenzeni, as long uza kuye umvuma abe inkosi nomsindisi, izono zakho ziyathethelelwa, ube isidalwa. Awu Jesu, ngisho kubantu abafikelwe iJubili bazalwane, kwathula kangaka, kanti kunabantu abathole iJubili bazalwane. Baphila bazalwane abashisekelayo bangcwele, abazovuka ekuseni bayomemezela ngoJesu osindisayo, abayoletha uthando likaNkulunkulu kubantu abasey'nkingeni bazalwane. Sanibonani bazalwane. Amen. Kafushane nje asingene nezwini lenkosi. Angeke salichaza kakhulu bazalwane. Kancane nje. Hallelujah.